Hello everyone, good evening. Ngasi chicken fry recipe amda semge ko. Ahan badai webu mahi katang thadare. Adigi thum katang ga thadare adigi tot ke. Ai pieces nge amam da tautom na tot ke ko. Mai manung da chang na ba. Asi tot ve. Asi tot pa orega ai minute tara mga ga ai makhung kupsa baga thamge. Ado I side am da I thau ready to sahana thami I amom to hapage I jam kuina thamoy minute ama ani de hena thamoy I mathanga am to ondo piramage si ondhoe si ondo ko lobaga I somda Maggi masala me am je ready to ge I soya sauce kro laure tomato ketchup katang hapchale adidi chanamga singasu katang hape adidi Maggi masala packet am hapchale thum katang thai soya sauce thai ene thum jam thakte adidi black pepper katang hape adi moroga suba Jeera suba katang hape adidi meat masala Garam masala katang chaisale adi machu katang thai adagi mix tawre ai mix fajana tawrage ko ado mix tawrage ado ai na ngasai machu thako madamda katang wat khre machu katang ga thaw katang ga thaga angko mix tawge fajana engru ne maya fajana mix tawre ko machu sunga changange Ado side day na ngasay ngogi baga minute ani rom phare ay wag ko po jarani ay wag thoga ay ngasay gi may masala marak siga hapcho baga dum thammage ado ngatang ingi sanung ay som side ta mangona hamna ba yung say moida khara ready tawre ay chenga suba khara Suji khara Adi marthak to moroga suba katang chaire adigi chicken masala katang ga chaisanjare adigi garam masala katang ga chaire adigi phajana otpire ai otna phajana otwaga ai side am thamdoi ni ko jare ai somda ingmodai masala singe taisal lage mathak to phajana amom tau to na roina to chal lage masala se manunga changi mage haudu ne ba aduna masala se bhajan to liba bhajan mathak hapcha ve tisal ve adunga saigi cheng suba moida mayam no aduga angkamu rupi re ko rupi ra matungna bhajana kanthok piba katang kandhui baina bhajana Kando ngasai thau we hobu to ngauri mi yengune hau gadro jengune mokum kumjan bire jang jaira ga ngobi ko mai jam na tha ba ja de rojare